Kalkenhon Special Investigation Team SIT henne kasngi ublay kala yo ban korup ya kijingdeng siar kibadei jongko Sonam Raghuvanshi bat ulit Raja Raghuvanshi na kajingkan ra hapo kawai ka Jakasa flat jong Usilum James kabadan hapo Ratalam District ka Madhya Pradesh. Superintendent of Police ke East Khasi Hills uba Vivek CM upentip ba Kalkenhon SIT kala pelong ya ka kajingkan ra ha kajingalam da Sub Inspector SI ba Anthony Kongsit bat SI Karan Pachwa haringkat kajing seran lang ki officer bat ki pulit napo Alkapuri Police Station. Ha kan kajing kanra Kalkenhon kala yo ru ban kurup ya ka laptop, pen drive bat shibun ki kot kisla na ka Jakasa jong Usilum James ula ong da ka babenram bagi ni kitiar bala yo kurup langit bakilong kisaki ki bakongsan bha ha kabaya dei bat kan kajing tokit kabadang ya Shakman halor kajing syak penyap jong Raja Raghuvanshi. Ha ka arpun riu trik jeliu ka ying kasyari ha ka nombak shilong kala aibor ban set riu sngi ya Usilum James lembat arngut ki weipan ki bela syak kiamno halor kajing penjulor ya ki sakhi satar ki bakongsan ki baya dei bat kate kajing ja syak penyap jong utei unong kayi na indoor Raja Raghuvanshi ha ka than sokra. Usilum James udei unong di ying bat jaka ubala a Jakasa ya Vishal Singh Chauhan uwe na ki bala syak keno don keti hakmat ha ka kajing jakam penyam. Ki arngot ki weipat ki bala syak kiam ki kenthop ya Ulokendra Singh Tomar ubasyong basa ha Gwalior Madhya Pradesh ubadiru utra jong ka Jakasa flat hapo Dewas Naka ha ka ba ka Sonam ka bala syak keno don keti hakmat ha ka te kam penyam ka syong kasa ha kapor bakala petri hapo indoor bat ubalia akhirwar ubadei unong apahara ubatre ha ka te kompleks kabadan ka te ka Jakasa balalong try da Usilum James.